haaromsaa wal qabate haaromsa maal haasofna moofa'u jirti jarri ani isinitti hin kijibu obsaa isiniin jechaan tureemi obsaa isiniin jechaan tureemi haaromsi kun isinitti gadi bu'aa jechaan tureemi gadi bu'aan jiru isinitti hin kijibu waajjirri ODP deebi'ee moofa'ee OPDO ta'ee jira jolle warri lammaan haaromsaan keessaa gadi harcaase finfinnee dhuunfattee achi shira xaxaa jirti kaaka daanyaachoo kaaka alamuu simee gubbatti shira xaxanii warra silaa lammaan ol ba'aa qalafaniitti galan okay dhagaa rabbi malee waan sodaannu hin qabnu rabbi guddaa malee waan sodaannu hin qabnu abbaa isaa ayyeetu hin buqifne warra ODP OPDO deebisuu la hin buqamu okay maali wanni amma beeyta jara qofaa miti balaaleffachuu qaba waa isin gaafadha qabsoo tana qeerroon dhiibee amaanaa lammaa magarsatti kenneemi akkasimoo akkasii miti nuu ceesii jennee itti kennineemi alamuu sibeetti kennineenu hin kennineenu hin kennine kaasuu qaban nurraa